السلام علیکم منی گوارا ما مرچی شمای واسطه یک نوکین دیزاینی آرتا. زیادہ تر کوئٹہ مردم خزدار مردم ہمیں ورنگ گود وتی واسطه نوچا ہمیں ڈیزائنے زیادہ تر ہفت رنگ مانکنا وتی گودانی سرا آدینگا بلوچ وتی گودانا شش رنگ مانکنا ای ہفت رنگ سرا وتی گودانا نوچا ای بھی یک نوکین ڈیزائنے خزدار مردم کوئٹہ مردم زیادہ نوکین فیشنے دوچ وتی واسطہ دوچا اور شما بھی ہوتی واسطہ ہمیں اورین ڈیزائن گودانی سرا پکھنی کلر سرا پیتے سرا اور دوچے سرا تو ہر کلر مانکنے گودے سرا اگود وشلکی گود برہتا منا کامنٹی تہا ضرور پوکشے کہ شمارا ہی گودانی ڈیزائن چون وشلکی تگا. اوکے اللہ حافظ.